Selam alaikum, hvala vam svima što ste došli, što ste se odazvali na naš poziv. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Hvala Allahu, evo ovo je već 5. put da se sastajemo ovim povodom. Ovaj turnir koji mi organizujemo već je sad polako tradicionalni. Turnir smo naravno organizovali u sjećanje na našeg Vinka Šamarlića, heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine. To je heroj koji je dao svoj život za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine i radije je otišao u smrt braneći svoju domovinu, iako je u to vrijeme mogao da bude na olimpijadi u Barceloni jer je ispunio olimpijsku normu. Hvala vam što nas sve ove godine podržavate u ovome što radimo. Nadam se da će ta podrška i nastaviti ako Bog da. Morao bi da se zahvalim ovim putem svim donatorima, jer ovaj naš turnir je prije svega humanitarnog karaktera i sav ovaj novac koji će se prikupiti ići će za sanaciju štete u Bosni i Hercegovini koja je bila prouzrokovana poplavama i dijelom će ići ta sredstva za djecu, palestinsku djecu, koja se nalaze u Soči na rehabilitaciji. Udarna pjesnica ove organizacije, ovog turnira je svakako bio Faro Krupić, ovim putem da mu se zahvaljujemo. Naravno tu su još i ostali naši članovi, Rasim i Zudin i Alem i svi oni koji su Alem, Nerko, Gari, koji su učestvovali u svemu ovome. Tako da vam želim sreću i što bolji plasman i nadam se ako Bog da će sve proteći kao što je i dosad uvijek proticalo u najboljem redu. Hvala vam još jednom svima. Šta je bilo? Čekaj. To. Bravo!